Glory be the name of the Lord. Dufite ijambo ritegura igaburo. We have a word that prepares the Holy Communion. Ritubwira ngo hari ibanga nyuma y'umusaraba wa Yesu. There is a secret after the cross of Jesus Christ. Hari ibanga nyuma y'umusaraba wa Yesu. There is a secret after the cross of Jesus. Nyuma y'urupfu rwa Kristo Yesu. After the death of Jesus Christ, Yesu yapfuye. Jesus died. Ariko hari ibanga ridasanzwe. But there is a special secret. Nyuma y'ibibazo byawe. After your problems. Nyuma yo gukingurwa uvuye mu nzu y'imbohe. After you are being discharged from the house of prison. Imana imaze gusenyeraho Satani inzu yose yubatse ku buzima bwawe mu gice cya Mosi igice 9 uhereye ku murongo wa mbere. Imana Amos igice 9 Imana imaze kumenagura inzu ya Satani hejuru y'umutwe wayo kugira ngo ushobore gutabarwa. In Amos chapter 9, when God had broken the house of Satan so that you can be helped. Hari ubutsinzi mu izina rya Yesu. There is a victory in the name of Jesus. Kandi hari uburinzi bw'ubutsinzi mu izina rya Yesu. There is the protection of victory in the name of Jesus. Imana ntikora ibitangaza mu gihe cyo kubabazwa kwawe utegereje ubutabazi gusa. When God does miracles at your hardships, when you are waiting for the help of God, ikomeza kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe, igikomeza gukora ibitangaza kuko ukiriho. He continues glorifying himself on your life, doing miracles because they are still existing. Niyo mpamvu hari byo tugomba kureba amabanga yihishe nyuma y'urupfu rwa Kristo Yesu. That's why you have to look at the secrets that are hidden after the cross of Jesus Christ. Uyu mugabo arapfuye. This man has died. Ariko nyuma yaho se birarangiye. But is it all after his death? Ntabwo byarangiye. It was not over. Hari amabanga tugiye kureba. There are secrets that we are going to see. Matayo 28. Matthew chapter 28. Umurongo wa mbere no kugeza ku murongo wa kabiri. Verse 1 up to verse 2. Badusomera mu Kinyarwanda. Can you read it from Kinyarwanda Bible? Ariko nibajya badusomera mu Kinyarwanda. But when you read in Kinyarwanda Bible, barangije tujye dukomera Imana amashyi. After reading, then you have to clap for God. Nk'abantu bakangukiye ijambo ryayo. As people who love the word of God. Kandi bishimiye iby'Imana ivuze. And who are pleased of what God has said. Niko nifuza no mu Cyongereza. That's also the same thing I wish in English. Kandi niko mbisabiye igihe cyose twumvise ijambo ry'Imana. That's what I request you all the time we hear the word of God. Tujye turikomera amashyi. We have to clap for the word of God. Nk'abantu bakangutse. As people who are awoken. Banezerewe mu kuryumva. And who are happy to hear the word of God. Urakoze pastor. Thank you, Pastor. Dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 28 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa kabiri. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitara cyicaraho. Amen. 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 Ishusho yo kwera no gukomera kw'Imana, tukomera Imana amashyi. Ishusho y'abizera. The image of the believers. Tukomera Imana amashyi. Clap for God. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the sepulchre, and behold, there was a great earthquake. For an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone, and sat upon it. Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi. Let us clap for God again. Murakoze cyane. Thank you so much. Noneho rero iki cyanditswe hari igihe tuya twiga mu rusengero ariko bigasa naho birangiriye aho. Muranyumva? Sometimes when you learn from the church, but it's as if it is over. Reka mwihangane tugisome iki cyanditswe kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 15. Bear with me to read this chapter from verse 1 up to 15. Kuko niho ngiye kuvanamo ibyo nigisha. It is where I'm going to pick my preachings. Ariko ngusomeye gutya. But when I read you like this, ushobora gutaha mu rugo ukabirekera aho ngaho ugafata ibyo wize gusa. You can go back home and just pick what you have learned. Noneho nyemerera pasiteri usome wihuse. Allow me, Pastor, to leave the whole chapter. Hera ku murongo wa 3 noneho. From verse 3 now. Ishusho ye yasaga n'umurabyo. Uwo ninde? Was that? Ni marayika. The angel. N'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa be yuko yazutse kandi azababanziriza kujya i Galilaya.
iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho muzambonera. Bakigenda bamwe muri bo babarinzi bajya mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama. Bagurira abasirikare ifeza nyinshi bati, mujye muvuga muti, abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise, tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko bahera ko bijyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu. Amen. Amashi, hallelujah. That's God for the Lord. We read from verse 3 now, up 15. His appearance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the guard trembled and became like a dead man. But the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. Lo, I have told you. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. And behold, Jesus met them and said, Hail! And they came up and took hold of his feet and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sum of money to the soldiers and said, tell the people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to this day. Amen. Let us clap for the Lord. We see unusual things. tubona imbaraga z'urukundo rwa Kristo Yesu. We see the power of Jesus' love. Ntabwo yagundiriye ijuru. He did not maintain heaven. Yaravuze ngo ngomba kugaruka. He said I have to come. Ngashyira ibintu ku murongo. And put things in a normal life. Imana ishyira ibintu ku murongo nyuma y'ibigeragezo byawe mu izina rya Yesu. May God streamline things after the trials in the name of Jesus. Kuko wowe hari igihe uba wacanganyikiwe. Sometimes for you are confused. Hari igihe biba byakugoye. Things have burdened you. Ariko ndagusabiye mu izina rya Yesu. But I pray for you in the name of Jesus. Imana igushoboze gushyira ibintu ku murongo. May God enable you to put things in a normal way. Nyuma y'intambara n'ibibazo. After wars and problems. Urabizi nyuma y'intambara n'ibibazo. You know, after the wars and problems. Umuntu aba agifite ubwoba. Person is so afraid. Iyo uvuye mu ntambara z'umuryango. When you come from the battle of the family, hari igihe utizera abantu bo mu muryango. Sometimes they may not believe the people in the family. Kubera ko bakuzanyeho ibibazo. Because they brought problems to you. Iyo uhuye n'ingorane mu mibereho y'ubuzima. When you meet problems in your life, mu mikorere yawe, in your working, ugira ubwoba bwo gusubira inyuma gukora bya bindi watsindiwemo. You fear to go back in the things that you failed in. Kuko uba ugifite gushidikanya kwinshi muri wowe. Because you still have great doubt in you. Kuko uvuga ngo ibi narabikoze ndatsindwa. Because you say I did this and I failed. Kubera ama decision nafasha akomeye naratsinzwe. Because of the rational decision that I took, I failed. Bikagutera gusubira inyuma. They make you to go back. Mu kwizera mu kujya imbere. In belief to focus ahead. Niyo mpamvu usengeye ubuzima bwawe. That's why I pray for your life. Kubwo urukundo Imana igukunda. For the love that God loves you. Ikohereza imbaraga zo gukomera. To send you power to be strong. Ikohereza imbaraga zo gutsinda. Send you power to be victorious. Ikohereza imbaraga z'ubumenyi. Send the power of wisdom. Urukundo rudushoboza byinshi. The love
enables us to do uru many things. rukundo ruratangaje. The love is so awesome. Kristo yahuye n'ibibazo bikomeye. Christ has made great abantu problems. bazi aho bamusize. People know where he left him. abantu ntibashobora kwizera yuko aya magambo yavuze ko azagaruka nyuma y'iminsi 3 ntabwo babyizera. People cannot trust the word that he said after 3 days. They cannot believe it. biranagaragarira n'intumwa ze. It also appeared to disciples. kuko mu ntumwa bamukurikiye ababazwa ni bakeya. Because the apostles who followed him, those who, when he was feeling hard time, they are so few. keretse abagore bamwe na bamwe Apart from few women bafashaga intumwa za Kristo Yesu. who are helping the apostles of Jesus Christ. undi wakurikiye Yesu Kristo kugera ku rupfu rwe Another one who followed Jesus Christ up to his ni grave Petero wamwihakanye. is Peter who denied him. undi mwigishwa wakurikiye Kristo Yesu Another follower of Jesus who followed him, ni Maria nyina wa Yesu Kristo. it is Mary, the mother to Jesus undi Christ. mwigishwa wakurikiye Kristo Yesu Another disciple that followed Jesus ni Christ Yohani Yesu wajyaga aryama mu gituza cya Yesu. is John, who is to lay his head in the chest of Jesus. abo bantu bo bakomeje gukurikira Kristo Yesu kugeza igihe abambwe Those are the people who continued following with Jesus up the time when he was crucified. ndetse aranahambwa. He was also buried. byari bikomeye. It was so hard. igihugu gicura umuborogo. There was so many cries in the nation. abantu bose babura aho berekeza. All people confused in what they lived. abamwizeye barihisha. Those who believed in him started bavuga bati hiding. bishe umwami wacu They said they have killed our king. natwe bagiye kutugirira They are also nabi going to persecute us. kandi baratuzi. And they know us. abambere batuzi The first one who know us, ni abaturanyi bacu babonye twahunze inzu zacu dukurikira Kristo they Yesu. were neighbors who saw us freeing our house and followed Jesus Christ. n'abana bacu bahunze. And our children have also fled. n'abagore bacu bahunze. Also our women have taken asylum. habaho gucura umuborogo. There are so many cries. habaho ibibazo bikomeye There are so cyane. many alarms and problems. twe kubyumva nk'abantu basoma gusa. Let us not hear it like people are dusubize reading. ubwenge inyuma turebe ukuntu ibintu bishobora kubaho. We refresh back our mind and see how things can be ordered. noneho umwami wabo aratotejwe ageze n'aho gupfa. Now their king is tortured to death. batangiye gukurikira intumwa. They started following up the apostles. zirahunga. They fled. n'abana babo barahunga. Even their children fled. n'abagore babo barahunga. Even their women, their wives fled. ndetse n'abavandimwe n'abaturanyi baravugaga bati natwe ntituzi icyo biri buze gucura kuko bashobora kuvuga ko natwe twakurikiye Kristo Yesu. Even the neighbors said, we don't know what the future holds for us, because they can say that we followed Jesus Christ. ariko gutotezwa ntacyo bitwaye. But torturing has no problem. kubabazwa ntacyo And bitwaye. even persecution, no problem. kuko ari biri mu bimwe byubaka ubugingo But bwawe. they are among the things that build up your mind and your body. ahubwo ikibabaje ni nyuma y'ibigeragezo n'ibibazo. But the problem is after the trials and problems. hari aho umuntu yumva avuga ati n'ubundi abantu bazabona ko nakozwe n'isoni. There's a way you can say that people shall say that I was ashamed. abantu bazi yuko ntakwiriye. People know that I'm not worthy. ariko abanyambaraga nibo babona yuko mu gutotezwa no gutsindwa harimo ubutsinzi. But the powerful men see that in torturing and even in failure, there is a victory among ni it. nacyo Imana yaje kugaragaza. It's what God also manifested. kubw'urukundo Imana igukunda. For the love that God loves you, Imana ishobora gukora ibintu bidasanzwe. God can do special things. nubona hari ibintu bidasanzwe nyuma y'ibigeragezo If you see extraordinary things after the kandi trial, bigomba kubaho, and they have to come, ujye umenya ko Imana iri kumwe know nawe. that God is with you. hanyuma haza kubaho igishyitsi kidasanzwe. Then there was a great earthquake. igishyitsi kidasanzwe cyaje The great earthquake which came, kwari ukugira ngo Imana yemeze imbaraga z'Imana ku bugingo bwa Kristo it was Yesu. God to testify the power of God on the life of Jesus Christ. abari aho ngaho muri Isiraheli cyangwa mu isi People who are on the earth, even in Israel, bumvise umutingito they felt the earthquake, ariko ntibasobanukiwe ibiriho. but they did not know what happened. nuko ijuru ryaturitse It is the heaven broke. rirameneka. It was broken. rimenetse When the heaven broke, hakinguka umuryango there came an open door. urongera urikinga. It again closed itself. inzu yose burya Any house, iyo urugi rukubiswe n'umuyaga when the door is stricken by wind, ari urugi ruremereye, when it is a heavy door, umuntu wese arabyumva. everybody can feel it. iki nicyo cyakoretse. That's what was done. abamarayika bajya badusura The angels normally visit us. ntitujya tubimenya. We don't know it. ntitumenya n'igihe batugereye We iruhande. don't know what the time they come. ntitunamenya beside us. n'igihe batuje imbere dusenga. We don't know when they come to us when we are praying. ntitunamenya n'igihe bagereye mu bakristo bakora imirimo We y'Imana. don't know when they come the Christians when they are doing the work of God. babohora ubwoko bw'Imana. Setting free people of God. ariko hari ikintu kidasanzwe cyakoretse. But it is extraordinary thing that is ntabwo ari done. wa mutingito waje abari mwumva barapfuye bizeye Imana bakazuka. It was not the earthquake which came and then the people who were already
buried, and then they rose up. ahubwo n'undi mutingito uje kwemeza ibya Kristo But it Yesu. was another earthquake which has come to testify Jesus is Imana Christ. yohereza umutingito mu byawe, May God send earthquake in your sins. abantu bamenye ikibaye. May people know what has happened. Marayika gusure w'Imana mu izina rya May the Yesu. angel of God visit in the name of Jesus. Marayika w'Imana kugereho, May the angel of God come to the name of Jesus. azahindura ibintu byose May he come to change all the things, kugira ngo ashobore kugusobanura, so that he can streamline you. kuko we ntabwo Because you wakwisobanura, cannot make known for yourself. wowe ntabwo You wakwisobanura, cannot identify yourself. ariko marayika w'Imana But gusobanurire. may the angel of God identify you. Igitare cyari gikinze aho Yesu Kristo yari akingiraniwe muri iryo rimbi, The stone which was put on the grave of Jesus Christ in the ni cemetery, ikimenyetso kidasanzwe. it's a special sign. Bagiye kureba b'abagore bagiye, Mariya Magadalena n'undi Mariya batavuga izina rye, ariko no mu zindi Bibiliya bavuga ko ari undi Mariya. Mary, the mother of Jesus, and the Mary, No. Mary Magdalena, and the Yeah. other Mary, which the Bible says but doesn't mention her name. Ntabwo bamentioninga her name, nibyo. Hanyuma bavuga yuko baje gushyiraho imibavu ku gituro, They came to put kumva ku mubiri wa Kristo Yesu. they were coming to put aroma on the body of Jesus Christ. Ariko icyabayeho ni iki? But what happened is what? Kubw'ishyaka ry'urukundo, For the zeal and the courage of love, Imana hari icyo yigaragarijeho, God manifested himself in amaso something. yabo yarabibonye, Their eyes saw it. kugira ngo bashobore kubona icyo Imana ikoze. For them to see what God had done, Bagiye kubona babona marayika, so they saw the angel. bamubona asa n'umurabyo, They saw him like a lightning. ishusho ye His image yari inyuranye n'izindi shusho z'abandi bamarayika. was different from the image of other angels. Ndasengera ubuzima I bwawe pray to your life. nyuma y'urutoto rwose After the no torment, gutotezwa when you are tortured, n'imbaraga the zikunanije powers which make you fail, n'ibikubujije amahoro, things which are disturbing ubwo you, bimaze kuvaho, because they have Imana been removed. ikwiyereke mu buryo May God budasanzwe. manifest himself in a Imana special way. igaragaza ubudasa mu buzima May bwawe. God show his speciality in your Niko life. musengeye That's why I pray for kandi you. ubyizere ko And bikoretse. believe that it's done. Marayika w'Imana asa n'ishusho y'umurabyo, Angel of God appeared like a lightning. kandi yasaga n'umweru cyane ashashagirana. He was so white and glittering. Ntabwo yasaga n'umwenda uwo ari wo wose wo mu isi, It was not like any cross in the ahubwo earth, yasaga n'urubura. but it was like snow. Yari umweru It nyamweru was white and pure white, udafite ikiwanduza. which has no any Ishusho ya stain. marayika y'Imana The image of the angel of God igaragaza icyubahiro cy'Imana nyuma yo gutotezwa shows kwawe. the glory of God after you are torturing. Reka nkubwire inshuti Let me y'Imana, tell you blessedly, icyubahiro cy'Imana kije mu byawe, the glory of God is coming to our kuko possession. umubabaro wari urimo, For the sad thing that you're in, ibibazo wari urimo, the problems are real. Imana ije God is kubirangiza, coming to finish them. ariko nyuma But yabyo after the problem, izigaragariza mu cyubahiro shall cyayo manifest himself in his glory. ko Imana iri kumwe For nawe God is with you muri rwa rugendo on the journey rw'umubabaro, of the journey of pain. ko yari ingabo ikomeye igukingira. He was a great arm that was protecting you. Kandi ishusho ya marayika And the image of angel ntabwo ije kugaragaza icyubahiro cy'Imana mu byo uciyemo is byose, not coming to manifest the glory of God in whatever you have passed through. ko Imana ije kugusobanura gusa, For God is going to streamline you, ahubwo biragaragaza but it shows ishusho yacu natwe ubwacu. also our own image. Ndagira ngo mbwire ko tuzarabagirana nka I marayika. want you that you shall shine and glitter like Bari an angel, bakwiriye guhumurizwa. who are going to be comforted. Kristo umwizeye, Christ that you believe dore in. ishusho abasigiye, Look at the image that I left for you. muzarabagirana You nkanjye, shall shine like me. dore ndi umumarayika woherejwe n'Imana, See, I'm an angel sent by God. namwe You shall muzarabagirana. also shine. Iyi ni ishusho iriho gusa igaragaza icyo muzahabwa, ariko mu buryo bw'ubwiru, This is an image that shows what shall be given in a secular way. ariko amaso yanyu arabibonye. But your eyes have seen it. Dore abo mu ijuru ko dusa, Look how we appear with people in kandi heaven. namwe Imana And irabishimiye also God is happy with you. kubw'urukundo mukunda For the Imana. love that you love God. Dore uko muzasa, Look at how you shall appear. muzasa nk'umwe You nkanjye, shall appear like one of kandi like iri me. juru muzarigeramo. And you shall also have Hari heaven. ikintu kidasanzwe kizabaho mu ijuru, There is an extraordinary thing that shall happen in kugira ngo heaven. ijuru ribakire. For heaven to receive you. Umwami arabiteguye, The king is the happy. nimukorere mu rukundo, Walk in your love. muzasa nk'umwe muri You twebwe. shall resemble like one of us. Abamarayika b'Imana niko dusa, That's how the angels of God that you ariko appear. abenshi boherejwe mu But isi many people who are sent in the earth, basaga n'abantu. they appeared like people. Abenshi boherejwe mu isi Many who are sent in the earth, basaga n'abantu, they resemble the people. kuko bari bambaye umubiri w'umuntu. For they are putting on the flesh of people. Bamwe barariye Some ate ari abamarayika, when they were angels. basangira
babisangira n'abantu They shared with people kugira ngo bagaragaze for them to show gutinyuka ko mu mitima yabo the free from fear in their abamarayika heart. bashobora gusangira That's nabo. how the angels could share with you. Ariko ngewe uje But to me has come mfite ishusho yo kuzuka, of the image of mfite resurrection, ishusho y'ubugingo bwanyu, of the image of your life, mfite ishusho y'uko muzasa. and of the image of your future Ni appearance. mubiharanire, Strive for it. bizaca mu rukundo mukunda So it Imana goes through the love that you love God. n'ishyaka mugirira Imana. There's courage you have for God. Nuko rero muzasa n'umwe muri Now we shall ngewe. resemble like one of me. Izina ry'Uwiteka rihabwa Glory be to the icyubahiro. name of the Lord. Ikindi gikurikiye cyabayeho The following gitangaje, thing that happened, habayeho kubirindura igitare. there was enrollment of the rock. Iki gitare This rock, tukigereranye n'icyo bashyizeho ku bwa Lazaro. let us compare it with the stone which was put at the time of Igihe cya Lazarus. Lazaro cyasunitswe n'abantu batari umwe batari babiri, At the time of Lazarus, the stone was pushed by many people. kugira ngo Lazaro asohoke mu nzu mu mva, For Lazarus to come out of the grave, asohoke mu mva. came out of the grave, Noneho ikintu cyakoretse something that was done, cyasunitswe n'abantu batari babiri. it was put not by two people, Igitare kirasunikwa, stone was pushed. ariko iki ngiki uko kibayeho But the way it is, gisunitswe n'urutoki rwa marayika. it is pushed by the Reka angel nkubwire nshuti finger. y'Imana, Let me tell you, icyari gikinze ubugingo bwawe what has been shutting your life, kugira ngo budahabwa imbaraga zo kwizera kurushaho, so that may not have the power of faith. hari urutoki rwa marayika There is an angel's finger ruje kwigizayo coming to stay. ibyakingirije amaso All yawe, those things that have been shutting your eyes, ibyakingirije imyumvire all yawe, those things that have been shutting your ibyakingirije feeling, imbaraga zo all kwizera, those things that have been shutting the power of faith, ibyakingirije imbaraga zo all kwizera. those things that have been shutting the power of faith. Urutoki rwa marayika The angel's finger ruje kubishyira ku ruhande is coming to put aside, kugira ngo ibyawe byose bigaragare, that all things can appear. ibyari byihishe ku buzima bwawe What was hidden on your life, bikwiriye kuguhesha icyubahiro. that deserve to give you glory. Imana irabikinguye, God is opening them. kandi igihe cyo gukingurwa And the time kwabyo of opening, hari ibimenyetso there are bidasanzwe. special signs. Ni marayika w'Imana, The angel of God si umwana is w'umuntu, not a human ni being. ubuntu bw'Imana, It is the grace of God. kuko igihe cyo kugenderwa The kwawe time of visitation kirageze mu izina rya is our Yesu. time in the name of Jesus. Ucyakire nawe Receive it also. n'abandi bose Like others bakwiriye kujya kuri that lisite deserve to go on the list. y'abakwiriye gutabarwa. Those who deserve to be helped. Muri iki gitondo mvugana In nawe, this morning I speak to you. imbabazi z'Imana zibane The nawe. master of God be with you. Ibyari bikingirije What icyubahiro has cyawe, been shutting your glory? ibyari bikingirije icyubahiro What cyawe. has been covering your glory? You can repeat after me. Ibyari bikingirije icyubahiro What cyawe, has been covering your glory? Imana ibishyire ku May mugaragaro God put in existence. kandi bigaragare, And may them appear. abantu bose babibone, All the people can see. babibonere kuguhamya, See it to testify. babibonere icyubahiro cy'Imana, May see it in the glory of God. ko Imana yagusuye That God has visited you mu buryo in a budasanzwe. special way. Marayika w'Imana aje gutabara, The angel of God is coming to help. nyuma yo gukuraho igitare, After removing the stone, nyuma yo gukuraho ibyari bigukingirije. after removing what has been covering you, Hari igihe umuntu akingirizwa sometimes when somebody is covered n'imbaraga zo mu isi, by the power of the acid power, bagatelefona mu rugo, then they call at home. mwicaye mu rugo, You are seated at home. barangiza bakabaza bati uri kumwe nande, After which they ask, whom are you with? umuntu akavuga ngo ntawe turi And kumwe, you say, I am with none. kandi wicaye aho And ngaho. yet you are seated there. Ni uko uba utagaragara, It's because you are not appearing. ariko Imana igiye guhindura umuntu ukwiriye, But God is going to make you a worthy person. ugaragara mu maso we yagusuzuguraga, Appearing before the one who has been despising you. ugaragara mu mitima itakubahaga, Appearing in the hearts that have been not honoring or respecting you. kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. So that God can glorify himself. Ibyakingirizaga kubaho kwawe kwiza, What has been covering your good existing, marayika w'Imana bikuyeho mu izina rya the Yesu. angel of God has put it aside in the name of Jesus. Hari ugutabarwa mu izina rya There is Yesu. a help in the name of Jesus. Imana ije gukuraho ibyatunaniye mu izina rya God is Yesu. going to remove things that have failed in the name of Jesus. Imana ije gukuraho amabanga y'ibyari bikubitseho imbaraga zo gukomera kwabyo. God has come to remove the power of the secrets of the things that have been covering you. Imbaraga zari zigukingirije, Powers that have been covering you, zari zifite amabanga yazo. they had their own secrecy. Imana ije kubikura imbere yawe, God is coming to remove them before kugira ngo you. izina ryayo rihabwe icyubahiro. That his name is glorified. Aba bagore babonye ubwiza bwa Yesu Kristo, These women saw the goodness of Jesus Christ. barangije bikubita ku birenge bye, After which they bowed down before his feet. baramuramya.
They worshipped him. bahita bazamura kwizera. Then they raised up their faith. Nyuma y'ibibazo n'ibigeragezo, After trials and problems, ugiye kubona Kristo Yesu kurusha uko wari umuzi. you are going to see Jesus Christ more than you Ugiye have known kubana him. nawe kurusha uko mwabanaga. You are going to stay with him more than have been with. Ugiye kubona Kristo Yesu kurusha uko mwabanaga. You are going to see Jesus Christ more than have been related to him. Ugiye kumwizera kurusha uko You are wamwizeraga. going to believe him more than have been believing him. Kuko hari ibintu bidasanzwe Imana ikoze ku buzima For bwawe. there's special thing that God has done on your life. Igihe cyo kuva mu bibazo, The time of going out of the problems, utabawe uguwe neza, when you are helped and feeling comfortable, ntabwo ari ibihe byo gusinzira, it's no time to sleep. ni ibihe byo gushaka Yesu, It's time to seek for Jesus ni Christ. ibihe byo kumwikubita ku birenge, It's time to fall onto his feet, kugira ngo akubwire amabanga y'ibindi bisigaye inyuma. so that he can tell you the secrets of the things that are remaining. None abakristo twebwe ducurika ibintu. Now people, we are confusing things. Kuki nyuma yo gusubizwa Why after getting a solution, twarabiruhiye ngo tubigereho? we strive to get to them? Kuki nyuma yo gutabarwa Why after we are being helped, twarabiruhiye ngo tubigereho? we strive to get to them? Twaraciye mu isoni We nyinshi, pass through so many shame and rituals. twaraciye mu mbaraga We zidukandamije. pass through the power that maintains us down. Kuki nyuma yo gutabarwa duhawe imbaraga zo kuruhuka? Why after help we are given the power of being comfortable? Ntabwo ari igihe cyo kuruhuka, It's not time to feel ni comfortable. igihe cyo kwikubita ku birenge bya It's Yesu, time to fall at the feet of Jesus kugira ngo Christ, agwishurire amabanga y'ibisigaye. so that can reveal the secrets of the remaining things. Ariko icyo nshaka kukubwira, What is the same thing that I want to tell you? wari mu bibazo abantu bareba, You are in the problem people mu could gihe see. cyo gusubizwa kwawe, At the time you are being responded to, Imana ntabwo iri buhishe amaso y'ababireba. God is not going to cover make the blind of God is not going to cover the eyes of people who can see it. Kurabagirana kw'ibisubizo byawe The shining of your solution is bizaca mu maso y'abakurwanyije. going to pass through the eyes who fought against you. Ibisubizo by'ubuzima bwawe The answers of your problems, bizaca mu maso they are y'ababikurwanyijeho. going to pass through the presence of the people who fought against you. N'umurozi warwanyije ibyawe Even the witch doctor who fought against you, yakubonaga ubabaye, he saw you in your pain. Imana imukinguye amaso ngo abone yuko uri umutoni w'Imana. God has opened his eyes so that he can see that you're a good friend of God. Abagusekeye mu gipfunsi, People who mocked you, abandi bamamaga bagenzi babo bati cece kuriya muntu abonye ibibazo. others who are gossiping about you, Igihe cyo gutabarwa kwa bantu barabibonye, at the time when you help, people are going to see it. abo nibo bagiye kuvuga amakuru yawe hose, Those are people who are going to spread your information and abo news. bakunanije nibo bagiye kuvuga ibyawe hose, Those who tormented you are going to spread your news. bazanatangaza n'ibyo batigeze babona, They shall communicate what they did not see. kuko imbaraga zo kubahwa zije kuri For wowe, the power of respect is coming unto you. kandi imbaraga zo kwibukwa n'Imana umunsi kundi zije kuri wowe. And the power of remembrance by God day by day is coming unto you. Yesu ntabwo yagutereranye, Jesus did not abandon you. wagiye mu bise hamwe nawe, You went on slaying with him. wavunikanye nawe. You had pain with him. Dore ikibyaye ibise nta kindi, The thing that brings your labeling is nothing. ni It is icyubahiro cy'Imana kije kuri wowe. the glory of God that's coming unto you. Dore ikibyaye ibise nta kindi, The thing that causes the strain ni is imbabazi z'Imana zije ku buzima the bwawe. mercy of God unto your life. Dore ikibyaye ibise nta The kindi, thing that brings the slaying, nyuma y'ingorane mu bibazo no ku musaraba wawe. after problems even at your cross, Ndabyita umusaraba kubw'impamvu imwe. I call it a cross on one reason. Yesu yaravuze ngo nimwiyange, Jesus said, deny yourself. abashaka kumukurikira Those who want to follow him, mwikorere umusaraba wanyu. carry on your own Buri crosses. wese afite umusaraba we. Everybody has his own cross. Ndahanurira ubuzima bwawe mu izina rya I Yesu, prophesy to your life in the ngo name uyu of Jesus, munsi imbaraga z'Imana that this is then the power of God zigaragaze ubushobozi bwayo kuri wowe, aho Imana ije kwerekana imbaraga zari zihishe mu bugingo bwawe. may manifest the power of God on your life, where God is going to Kuko manifest his igihe power in cyo your life. gusubizwa ni iki ngiki, For the time of answer is this one. abanzi bawe babimenye, Your enemies may know it, kuri umutoni ku Mana, that you are an intimate friend of God. batwara amakuru They take the information, bayageze kure cyane, take it very far. ko Imana igukunda, For God loves you, ko Imana igufiteho umugambi, that God has a good plan on you, ko Imana itigeze ikurekura, that God did not abandon you, ahubwo yabanye but He nawe. was with you. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Glory be to the name of the Lord. Hari There abaje gutwara amakuru are y'ibyaha people who are going to take your information, kugira ngo bagaragaze imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. so that they can tell the mercy of God on your life. Hanyuma ijambo ry'Imana avuga ngo, And the word of God says, ariko
ariko mwebweho But to you, mwitinya don't be afraid. kuko mushaka Yesu For wabambwe you seek for the Jesus who was crucified. He yazutse. has risen. Yesu yarazutse. Jesus rose. Tugomba kubona imbabazi z'Imana. We have to see the master of God. Yesu yarazutse. Jesus rose. Tugomba kwibukwa We n'Imana. have to be remembered by God. Yesu yarazutse. Jesus rose. Tugomba kugendera mu butsinzi. We have to go on to victory. Yes. Tugomba kugendera mu We have butsinzi. to go by victory. Ndagira ngo nkwibutse. I want to remind you, Yesu ntakiri mu mva. Jesus is not still in the grave. Yavuyeyo. He rose. Nawe ikibazo cyawe Also your problem may ntigiguherane. not dwell on you. Ntikiguherane. May not dwell on you. Kigiye gukurwaho. It's going to be removed Kandi kibyara icyubahiro. and bring the glory. Yesu azukana icyubahiro kidasanzwe. Jesus is elected with a great glory. Abarinzi b'agashyamba The God of the forest. kwa Yosefu bahambye Yesu At Joseph's place where Jesus was buried, babona cya cyubahiro. they saw the glory. Abarinzi babona cya cyubahiro. The God saw the glory. Abari barinzi imva ya Yesu babona icyubahiro. Those who got the tomb of God, Jesus saw the glory. Hari abarindishije icyubahiro amagambo bavuga ngo tuzaba tureba ikivamo. There are those who are protected by the glory, by the word which they say we shall see what shall Ibyawe come out of it. babirindishije amagambo. They are protecting it with the words. Ariko Imana yawe izagutabara ryari? But when is your God going to protect you? Ariko Imana izakwibuka When ryari? is your God going to remember you? Ariko wabivuyemo. But why can't you go out of it? Wabiretse. Why can't you leave it? Dore ugiye gupfira mu We are masengesho. going to die in the prayers. Barindishije ibyabo They amagambo. are protected the things with only words. Ariko Imana igiye kubikora bose bareba neza. But God is going to do it at their Kuko presence. icyubahiro cy'Imana ku buzima The bwawe glory of God on your life kigiye kubyutsa icyubahiro cyawe. is going to awaken your glory. Uyu mwaka wo kubona icyubahiro cy'Imana ku buzima bwacu. In this year, we are going to see the glory of God on our lives. Imana iragendera ku kurangiza ku ntambara zawe. God is going by the finishing of your wars, Izishyira ku ruhande. then put them aside, Ikuzamure. and then raises you up. Igutereka ahantu abantu bose And bareba. He puts in an open place where people Bavuga can ngo mu see bibazo twaramubonye. Him. They shall say, we see Him in the problem. Nimumureke Imana imutabare. Let God help Him. Twe turi abahamya. We are eyewitnesses. Nimumureke Imana imwibuke. Let God remember Him. Ariko mwebweho To you, murahirwa. you are so blessed. Imitima yanyu ye gukuka umutima. Let your heart not be afraid. Reka abarwanya imitima yabo ikuka umutima. Let those who fight against you be afraid. Kuko babonye ijuru For they have seen heaven rikinguka marayika aramanuka. and being opened, and an angel came down. Isi yose iranyeganyega. The whole world trembled. Babona marayika uje guhumuriza abana b'Imana. They saw the angel coming to comfort children of God. Babona ubwiza bw'imbaraga z'Imana. They see the power, the glory of God. Babakuka umutima. They were afraid. Ariko nagira ngo mbabwire But I want to tell you, ibigerageza isi yose things which test the whole world, mwebwe ntibizabatera ubwoba. they shall not make you afraid. Kuko hari aho Imana yabahishe. For that's why God has hidden you. Yabahishe mu mababa ya He Yesu. has hidden in the armpits of Jesus Christ. Yabahishe mu cyubahiro cy'Imana. He has hidden the glory of God. Yabahishe mu mbabazi zayo. He has hidden in His mercy. Isi izakuka umutima The whole world shall be afraid ku bibazo biriho. for the problems that are existing. Ariko mwebweho But to you, people of God, nimukomere. be strong. Kuko iby'ubwami For bw'Imana the kingdom of God nta bandi babibikiwe. is not kept for none Ni else. mwebwe izina ry'Uwiteka rihabwa It is kept icyubahiro. for you. Glory be to the name of Yesu the Lord. yarazutse. Jesus rose. Hallelujah. Amen. Marayika abwira bariya bantu The angel told those people, mugende. go. Yesu yazutse. Jesus has resurrected. Mwimushakira mu bapfuye. Don't seek Him from the dead. Ntakiri hano. He's not here again. He Yazutse. has risen. Kandi arababanziriza. And He will go far ahead of you I Galilaya. at Galilee, Aho yababwiye. where I told you. Hari igihe ibibazo bigutesha umutwe. There are sometimes when problems come with you and you get confused. Ukavuga uti And you say, Yesu najya kugaruka kuntabara. when Jesus shall come to help me, Muri ibi bibazo ndimo. in the problems that I'm in, Azagera hano narashize. He shall come here when I'm already dead, Ntakiriho. when I'm not existing. Ariko wabikubwiye. But the one who told you that, Azagutabara. He shall help you, Anagutegerereze handi yakubwiye. and He shall wait for you where I told you. Kugira ngo icyubahiro cy'Imana gihabwe ishimwe. So that the God of God is praised. Mu maso y'abagusekaga. In the presence of the people who laughed at you, Nawe ubwawe. and even your soul, Umutima wikange. and then you shall be amazed. Umenye ko imbabazi z'Imana ziriho. I know that the mercy of God exists. Mutware inkuru nziza. Take the good news. Ibi nibyo byananiye abantu. This is what people have faced. Mugende mubwire abantu ko Yesu atakiri mu mva. Go and tell people that Jesus never in the dead. Yesu ahura nabo.
Jesus met them. abifuriza He amahoro, was them with peace. baramwegera, They came near to him. bamufata ku birenge, They touched his feet. baramupfukamira They bowed before him. kugira ngo bambare ubwiza, So that he can put on the glory. amaso yabo abashe Then kuweza, their eyes could open abone ibikwiriye and see what they see. iby'Imana igambira gukora What God planned to do ku buzima bwawe. on your life. Inshuti y'Imana, Leslie, ni byinshi, there are so many. ni byiza, They are good. ariko ndagusengeye But I pray for you. amaso yawe Your abibone eyes can see mu them. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I Galilaya aho ngaho bari bagiye gukora iki? What were they going to do at Galilee? Kugira ngo bongere bamurebe. For them to see again Jesus. Ariko Yesu yari abakumbuye, But Jesus missed them. urukumbuzi rudasanzwe. He had a good, he missed them. Hari ibyifuzo wasengeye, Their prayer, their requests that have prayed for, hari ibibazo wasengeye, their problems that have prayed for, biragukumbuye. they miss you. Hari icyo Imana ishaka gukora, That's what God wants to do. They biragukumbuye. miss you. Nubwo wumva biri kure cyane, Though if they are so far, they biragukumbuye, miss you. ku buryo Imana idafite umwanya wo For gutegereza. God has no time to wait. Bigiye kugera ku buzima bwawe. They are coming to our life. Muri uyu mwaka In this year, hagiye gukoreka ibitari bikeya, so many things are going to be done. kubw'umwaka wo kubona icyubahiro cy'Imana. For they have seen the glory of God. Hari ibigukumbuye There are things which miss you, bihora bisakuza which always mu allow matwi y'Uwiteka, in the ears of God. ngo wibuke ko wantumye. Remember, you sent to me. Ndumva nkumbuye uyu muntu, I feel missing somebody. kugira ngo mugereho. For me to arrive at him, Ndumva nshaka gukomeza inkingi zo mu mutima wo kwizera. I want to strengthen the pillars in the heart that believes. Ndekura ngende, Release me to go. kandi warabivuze, And he said so. biraje mu izina rya They are Yesu. coming in the name of Uyu Jesus. mwaka Imana ikwibuke, May this year God remember you. icyubahiro cy'Imana May the glory of kize God ku buzima bwawe, come unto your ku life. mibereho yawe, On your situation. mu mbabazi In the z'Imana. mercy of God. Icyubahiro ni cyiza, When the glory comes, Imana iguhishurira amaso yo kukibona, may God open your eyes to see it. kugira ngo Imana ikomeze ibyawe. So that God strengthens your Iki ni cyo offspring. gihe This is the time cyo gusurwa n'imbabazi z'Imana. of being visited by the mercy of God. Iki ni cyo gihe This is the time cyo gusurwa n'ubuntu bw'Imana, of being visited by the grace of God. kugira ngo uhabwe ubutware So that you are given the authority bwo kuyobora noneho, of leading now no guhabwa imbaraga and given the power n'ubushobozi and the mighty bwo kugendera mu bisubizo of byawe. going by your answers. Hari abantu basubizwa There are people who are answered ntibahabwe ubutware when they are not given the authority bwo kunesha ibigeragezo byo mu bisubizo. of defeating their trials. Aho niho harimo ibanga. That's why the secret is. Yesu ntakurekure Jesus may not release ngo you aguhe umugisha gusa, and give you blessings ahubwo only, aguhe ubwenge but may give you wisdom bwo kumenya of knowing, kurinda ibisubizo byawe, protect your answers, guhagarara mu butware standing in authority bw'ibisubizo of the answers birindirwa imbere yawe. that are protected before you. Ufite amagambo You have the word yo kumenya of understanding ubutware the authority buri kuri wowe, that is on you. ibyo ucecekesha, What you silence, ibyo uha uburenganzira bwo kubaho, what you give the right to survive, ibyo uha uburenganzira bwo gutinda, what you give the right to delay, ibyo uha uburenganzira bwo kwihuta, what you give the right to be quickened. ibyakunaniraga bishyirwa ku ruhande, Your failures be put aside. uhabwa imbaraga zo kumenya gutondeka ibintu ku rutonde bikwiriye kugira ngo ugere mu butsinzi bwawe no kuburindira mu mahoro y'Imana. And be given the power to put things on a line so that you come to your victory. Amahoro y'Imana abane nawe. May peace of God be with you. Ariko ndagira ngo mbwire, But I want to tell you, Yesu ntibyarangiriye aho. Jesus was not over with him. Aravuga ngo mugende muvuge ibyo He mwabonye, said, go and tell what you saw. mugende muvuge ibyo navuze, Go and say what I said. ntimuzanimbire. Don't delay. Akaga dufite uyu The munsi, problem we have today, abakozi the b'Imana, servants of God, Mana yanjye we, my God, turimo turahimba, we are just in turimo turahimba ibintu bidafite icyo bivuze, we are just fixing things which are turimo useless. turaroga ubwoko bw'Imana, We are charming the people of God. turimo turavuga amagambo Yesu We atavuze, are telling words which were not spoken by Jesus. turimo turakora ibyo Imana We itadutumye, are doing what God did not send us to do. turimo turica intama twatumiwe We are gukoraho umurimo, killing the flock of God. turimo turica ubwoko We are bw'Imana. killing the people of God. Mana tubabarire God forgive us kubw'ibyaha bigeze ku marembo, for the sins which are coming on your gate. kandi ntabwo byageze ku bakristo gusa, And they not only alive to Christians abakozi only. b'Imana babigotomeye nk'amazi. The servants of God are sorrowing like water. Nawe ugifite icyo atinya, Nobody fears. no mu nzu y'Imana mu rusengero Even in the temple of God, turakora ibyo we dushatse, do what we want. mudusengere. Pray for us. Benshi twaraguye, Many of us have fallen. ntabwo abakozi b'Imana tugihagaze. Servants of God are not still standing well. Iri juru riragibwamo n'abandi, Who is going to heaven? abakozi
b'Imana bikora ibyo bashaka mu rusengero. Where the servants of God do what they want in the house of Ninde God. ugihagaze? Who is still standing? Abakozi b'Imana bakora ibyo bishakiye. Where the servants of God do what they want. Yesu yaravuze ngo mugende muvuge ibyo nabakoze byose. Jesus said, go and say what I said all. N'amagambo nababwiye. And what that I told you. N'ibyo nababwiye. And what I told you. Ariko bakristo mbabwiza ukuri. But Christians, let me tell you truly. Nishwa n'irari ryo mu mitima yanyu. We are killed by the lust in your heart. Nishwa n'irari ryo kuraguza no kubandwa n'ibindi byose. We are killed by the lust of witchcraftmanship. Nishwa n'imbaraga zo guterekera. We are killed by the power of witches. Amaraso yanyu yacungujwe na Kristo Yesu. Your blood was redeemed by Jesus Christ. Ugucungura kudasanzwe. A special redemption. Gukomeye cyane mu bugingo n'uyu munsi. A great redemption even in so Nijoro abamarayika batera amasariyuti ku bw'icyubahiro cy'Imana. Where the angels in heaven are saluting with the glory of God. Nijoro abamarayika batera amasariyuti ku bw'icyubahiro cy'ishobora byose. The angels are saluting for the glory of God. Ariko bagomba kumanura icyubahiro. But they have to descend the glory. Baragitakaje. They have missed it. Abagomba kumanura icyubahiro. Those who deserve to grow, to bring down the glory. Bari mwirari ryo gukomera. Then the wrath of being a great man. Bari mu mbaraga zo kuyobya abakristo. Then the power of blasphemy. Namwe mugashorerwaho nk'intama zigiye kubagwa. And you go like sheep who is going to be slaughtered. Imana irinde umukumbi wayo. May God protect his flock. Amahoro y'Imana bane nawe. May peace of God with you. Ntimuzitware nkabo. Never be like them. Mugire imbaraga. Have the power. Amahoro y'Imana bane nawe. May the peace of God with you. Nimukomere. Be strong. Ibyo kwishushanya no kwiyereka mu bireke. Don't have fictions and manifestations. Ibyo mu bireke. Just leave it aside. Si by'Imana ishima. It's not what appeases God. Imana irashima umusaraba mu mutima. God wants his heart. Imana irashima umusaraba. God puts the cross. Imana irashima imbaraga. God is pleased by the So power kwizera of faith no kugundira icyo Imana yababikije. and maintaining what God kept in you. Mugende mwitondera ibyo nababwiye byose. Go and be careful of what I told you. Kandi nzabana nawe. And I shall be with you. Kugera no ku mpera z'isi. Go at the horizon of the world. Imana ibaho umugisha. May God bless you.